shampiyona mu buryo izagaruka hari na update ku ikipe ya Polisi ku gatanu igomba gukina ikipe ya Gasogi ariko Polisi burya yari yasabye ko umukino bafatanye na Gasogi ku gatanu wasubikwa kuko baravuga ngo ikipe ifite abakinnyi batatu mu ikipe y'igihugu yemerewe kuba itakina umunsi wa shampiyona bwa mbere kuko bitiro yahamaga abakinnyi babiri ubwo yari Mugisha Didier ndetse na Pass Ngabonza Pacifique ariko urabizi ko banahamagaye Iradukunda Simeo muri kugira ngo aze gufasha mu kibuga gati anasimbure Pass baravuga ngo abakinnyi babaye batatu ntabwo rero tugomba gukina ariko Rwanda Premier League babiteye utwatsi yabwiye ngo n'ubundi Pacifique nta kintu mu kipe y'igihugu yavunitse ntabwo tumara nk'umukinnyi mu kipe y'igihugu yavunitse ku ruhande rwanyu Polisi kavuga atariko namwe yavunikiye iwanyu nimba hari ikintu ku munsi wo ku gatanu nongere mbivuge nanenze nkumva bitabaho biri ari ibintu biri mu bwa amateri butabaho ni ibaruwa y'ubusabe y'ikipe ya Polisi ko bayitanze kwa kane nimugoroba bavuga ngo twebwe ngo ntago twakina Gasogi ngo dufite abakinnyi batatu muri equipe nationale ngewe naravuze nti bafate nk'umuntu umwe muri Polisi bamutware muri kampu y'Amavubi abara abakinnyi ba Polisi bahari nasanga barenga babiri ntibazakine match ndavuga ntese niba bavuga ngo Pass yavunikiye muri equipe nationale bahamagaye na Simeo ubwo babaye batatu nk'ubu nka APR n'urugero cyangwa Rayon Sport Keve na Aimable wenda na Roger bavunikiye muri equipe nationale rero yitagarika shampiyona kuko ubwo ariko nanuza twamwibagiwe Taichi oya ani Mugisha Didier Didier na Pass ni babiri barimo Simeo wasimbuye harimo Simeo na Pass novuga ngo ubu harimo Nuza Simeo ndetse na Didier udahari ni Pacifique ngo umukinnyi ngo yaravunitse ngo naracyameze nkuri muri equipe nationale kuvunikiye muri equipe nationale se bivuze kuzaho hagati mukine match ngo ameze muri Polisi bibara nkaho ngo nyuma y'ibyumweru bitandatu ngo aribwo umukinnyi wagiye muri equipe nationale zabagarutse ubwo aribwo azabakiza nibwo azabakiza ariko amakipe mu Rwanda nayo birababaje cyane azagabanya ibintu by'amabaruwa birababaje amabaruwa amaze kuba menshi muri ferwa aya match iri ku munsi w'ejo bagomba gukina iyi Polisi igomba gukina na Gasogi kugira ngo banagaruke niba bari ubwoba karo gukina mwazamwe no gukina ko kazi kabatunze ubwo ngo rega Kenisi nayo yagombye kubarira Emerson ntiyavunikiye muri tize za nationale ya ubwo urumva icyo rero twavugaga cya Pasi bya match twabivuyeho byejo bya match twabivuye ko ni update igomba kuba nyine Polisi igomba gukina na Gasogi ku munsi w'ejo saa 9 Rwanda Premier League Stadium ariko wenda ku gatandatu uri ku cyumweru bazakina kuko gatandatu na match zari kubera ko hazaba ari ikipe y'igihugu ku cyumweru Muhazi zakina na Kiyovu match ikomeye cyane ko n'amakipe akurikiranye hanyuma kandi bazakina Kigali ariko bazakina Ingoma Muhazi zakira ku cyumweru kandi Gorira ahubwo kuri Kigali Pere izakina na Rutsiro Vision ikina na Musanze hanyuma ubwo izindi match ziri kuwa mbere aho ikipe ya Marine izakina na Bugesera Etincelle igakina n'ikipe ya AS do Kigali harimo match ya saa 12 Vision nimbi zakira nayo ko ari match ya Gorira akaba na match ya Vision saa 12 saa 12 kuri Kigali Peri hanyuma rero ubwo twinjiye mu Mavubi ruvanga twihuse tugahera kuri icyo kibazo cya Pasi twavugaga Pasi yaravunitse nyine avunika urutugu ku munsi w'ejo nibwo byabiteganyijwe ko ajya gucishwa muri scanner cyangwa se mu cyuma basanze rero yaragize icyo bita ngo ni shoulder AC joint dislocation grade 2 nuvuga ngo ikibazo yagize ni ikibazo icyo bita acromioclavicular urumva niko muri terime z'ikiganga bayita no kuvuga ngo joint no kuvuga ngo ahantu amagufwa abiri y'urutugu ahurira rimwe ryaracomotse ryavuyemo ryaracitse niko navuga so ubwo rero agomba kuzagaruka mu gihe rwose kitari hasi y'ibyumweru bitandatu gucomoka ku dislocation yego navuga neza Savye y'iyo mvune baramubaga amara hafi amezi 3 kabisa hafi 3 nasa neza n'imvune patience yari afite buri yaramaze kwezi nawe adakina mu izamu rya Polisi kubera ikibazo cy'urutugu ni nayo mvune bari hungu apana bagahungu habarurema nawe yagize bagiye bahura n'ibibazo by'imvune nk'ingiye akenshi rero bakubaze nyine urakiro kamera neza ubwo nicyo kibazo Pasi yagize urumva ntawo uhari azamara ibyumweru bitandatu hanze hanyuma ibya Kagege byo twari twabigarutseho ko yagize groin no kuvuga ngo uyu mutsi w'amayasha ahangaha uyu mutsi uca hagati y'amaguru bawita groin mu cyongereza cyangwa se bakawita dictaire mu gifaransa bura ni nayo mvune Mborenga afite ariko Mborenga we biri tugiye mu grade we iri hejuru ya Kagege nubwo ubwoko bw'imvune ari bumwe ariko yifite mu matako yombi
ariko noneho ugasanga ikibazo bayikiniraho n'akagege w'ingu byiringiro Gilbert nawe muri APR ayikiniye igihe kirekire abaganga bakavuga rero bati iyo ugize imvune ariko nturuhuke ngo ukurikize amabwiriza ya muganga bagukore treatment neza noneho ubukana buriyongera bikaba ikibazo gikomeye cyane ubwo rero ni uko bimeze ibyaba basore babiri b'Amavubi bagize ibibazo baza no gusimburwa hanyuma gahunda rero yo kuhagera kwa Sudani y'Epfo igikundi cya mbere baraza mu bikundi igikundi cya mbere kirahagera uyu munsi cy'abantu 17 hanyuma 12 bazaza ku itariki 27 uyu munsi araza 17 ejo azaza 12 ku itariki 27 nibwo ikipe ya Sudani y'Epfo rero iza kuba niyo gahunda yayo kugera ahangaha i Kigali mu Rwanda afite hanyuma twabwiye ko Amavubi ari gukora kabiri mu gitondo ndetse na ni mugoroba uyu munsi bwo barakora ni mugoroba gusa kuko mu gitondo ngo habaye reunion technique bonye mukanya muri sa twapodetinze ko mu gitondo habaye reunion technique ubwo bari bagiye kuganira hanyuma ubwo baraza gukora imitozo ku isaha y'isa 12 hano ku Mahoro ariko ubwo wenda icyo kuvuga nuko itike kuyibona niyo twanasorezaho mwabonye ko ikipe ya Sudani yatsinze Ethiopia ubwo dukurikije wenda ibihari nkuko babivuga bagomba kubona urumva n'amakipe 5 ashaka itike ari gushaka itike imwe ubwo ni Sudani ya Ethiopia iyi n'u Rwanda Burundi ni Sudani y'Epfo abarundi bafite match n'abaganda uyu munsi bafite match n'abaganda uyu munsi bakavuga ngo rero ubwo ni za Sudani ebyiri no Burundi na Ethiopia n'u Rwanda bakavuga ngo rero kugira ngo tuzabone ikipe imwe tuzabara amanota amakipe yabonye muri iyi round ya nyuma apana round yabanje round ya nyuma ahubwo iyi ngiyi u Rwanda ruri gukina round ya kabiri bakavuga ngo niba ari match ebyiri buri kipe yakinnye ubwo yakomye kwifita amanota 6 tuzagenda tubara yabonye amanota ngahe muri iyi mikino ibiri yabonye amanota 6 yabonye 4 yabonye 3 cyangwa se yabonye ubusa bakareba rero ikipe ifite amanota menshi muri iyo mikino hanyuma rero niba Sudani yatsinze imikino yombi bivuze ko yujuje amanota 6 u Rwanda rutagira kuko u Rwanda rufite ubusa kuri 6 kugeza ubu niyo rwatsinda rwagira 3 muri iyo mikino ibiri yombi ntabwo rero rwagize amanota 6 Sudani yo yamaze kuyabona ubwo bivuze ngo Sudani yo igiye guhangana n'ubwo Burundi ni Sudani y'Epfo Burundi bwo ikintu busabwa no gutsinda Uganda nabo imikino ibiri kuko abaganda bafite tekiri direct akora kuba za hostinga gutsinda Uganda imikino ibiri Sudani y'Epfo nayo igasabwa gutsinda u Rwanda imikino ibiri ikagira 6 none Sudani yo isanzwe yamaze kubona 6 ubwo bakazareba rero ikipe yagize amanota menshi hagati y'izo kipe ubundi butuvugana dukurikije bihari u Rwanda rwasezerewe kuko Sudani yo yamaze kuya 6 u Rwanda rutagira rwagira amanota 3 ariko wenda ibya CAF na SECAFA bashaka kuba bafite ubundi buryo bazabigenza bakareba buryo ikipe izaboneka bari bavuze ko babona umwanya ngo bari bavuze ko hano yaboneka n'umwanya ashobora kuzakinwa playoffs akazakina imikino akamara uwo mwanya waboneka haravugwa byinshi ariko statement officiel ntago turayibona hari n'abavuze yuko Uganda iramutse itsinze abarundi ngo u Rwanda rugatsinda Sudani nka 4-0 nabwo ngo haba hakiri rumu ariko aho niho utinyira kafu cyashoboka nabonye nuko mu Barabu muri Afrika y'Amajyaruguru hashobora kubonekamo umwanya wenda amakipe nk'u Rwanda rwageramo kuko hazaza Maroc gusa niba ni mu kaneza ya Maroc Arabia zarabutse za Tunisia zabivuyemo na za Algeria zabivuyemo bati ntabwo twabijyamo kandi amakipe yacu akiri gukina wenda ni nk'u Rwanda rushaka kuziramo ariko tuzirikane ko u Rwanda ntabwo rusabwa kwitsindira gusa ahubwo rurasaba nizo za munsindire ugasaba nizo kureba ku bindi bibuga byagoranye ariko nicyo twasaba ariko igihe cyari nabonye aya Mavubi y'abakina imbere mu gihugu ntabwo twe dukwita ikipe ngereka mbivuge gutyo niba utsindwa na Djibouti igihugu kitari cy'umupira ugatsindwa na Sudani y'Epfo nayo burya si umupira bari kugenda baza uratekereza waba ujye muri cano kurikiza biragoye dusoreza hanga wakoze cyane Aime mwakoze cyane namwe wakoze cyane Axel Sansana ndetse na Iberi merci beaucoup